We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila kanjani mama? Sikhona mfowethu. Ngiyaphila. Uthini ngalo mdlalo namhlanje? Namhlanje ngijabule kakhulu. Awu. Ya ngijabule kakhulu mkhulu wami. Labona le game yababelero sidlale. Uneutlominya kanjena. Bekihle kominya bra. Uminya. Ake radi Sundowns. Uminya hethu. Ake radi Sundowns. Yeah. Ake barati le bona abantrata. Ake barati. Ubani ngusabarati? Sabarati because abanthoyi. Ngasalate muthu asantamo. Ngasalate muthu anthoyi. Ake uthoya wanthoya. Ya leko uthoya wanthoya. Ngilabala kamusi. Wase uyishori ko rati wona Sunrise. Yeah. So ushuri ko finally kujoke namanga. Bona. Yeah. Finally wayaparete le Rossi and ke Rossi ke kapeka mo. Kapeka ke Arrows. Ke Rossi. Bona. Kaba shora 16. Ke tsamale Rossi. Yes. Bona Rossi betha 3 ka final. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, ke okay. No, re le boga botse. O le bona malome ya ka. Thank you. Football SA. SA. Skaliba. Thank you. Shap shap.